kwezi n'ebiro bishatu okwezi noko kubanza umwaka n'2026 kandi twererukana umwaka ugwire nimbanza no kubakurusya umwaka ntumugukurice Serena nuwamanya ninyenda bine kutwara umugacenjire ahabwe kireke tuzakwakire mituye amakuru kuturagaruce twije n'amakuru ombwejire Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa Basiga Investment Limited. Kandi neshango maduka gona omwihanga. Tera noti musanzu ibiri. Mkaga na mkaga. Notina atal neitano. Okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint. Ye lanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisiibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga lyona. Chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akuma digiyonga na mu Burungi netambula bulungi ne bakali bobo. Castro Power mufuno kuva ku masundiro ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga. Gacenchwire kireki obushuma bw'amatungo gutekera mushake muri Kiruhura abarisa bashobangirirwe nka atelisti emishango eyinayirebere n'amico gange ekeriye musha abantu 15 ababere committed ebyamagaro muri yantonde nibibi irwariro rukuru rya Kasambya tirye naho kutabafu Government eri mu ntebekanisa zo kombeka ekikaro cy'obusingwa bwa Rwenzururu omuri Kasese. President akayikirisana n'omusinga ngo naza kujugura yo kureta income omu palace. Amakoro ombwijire omuri Kiruhura abarisa nebetumbwetera okwibwa kw'amatungo gabo okuru kweyongera kandi hona nibagira ngo hatine kiri kukorwa abari kwiba amatungo aga ngo nibagabaga baguza enyama omu district ya Kiruhura hamwe na heru ya district. Ombwire bw'esabite emwe abantu 15 bakwasirwa habwo kuteekateekaho kuba bari enyuma y'obushumu obu konka barisa nibagira ngo abebyo kwerinda n'abebembezi bashemerire kukora hanshonga egi aho naho nangwa nabujaga bwakinyebe kugambira aha muri obuno burukanyise bushuma no butari ogwo muri ngo gwitu kutundamu ente ogwo kunshurira ente ogazifuna gagiyawe ndwara kaso narinya gasara narika cyensama naringahi ogwo no muri ngo kuyamba bashuma munonga Friday ngaza police kureba files z'abashumi za Rizorko and abantu 15 bakaba committed omukoti ikingweta ngo igi ni improvement ecyabe kitakabiriyo nekindi nabamwe bari yaharumanda ningera ngo kumareje kureba DPC neja kubereza reportage konka atelisti emishango eyinayirebere n'amico gange ekeriye musha abantu 15 ababere committed koti. Mukuru w'entebe ya katana habwa district ya Kiruhura Dan Mukago nagira ngo ubushumu buno bwija kurwanisibwa n'ukwe kushaba abantu okwesiga bebembezi babo ahanshongeji namwe n'umugamu harebereho umurundo gumwe nubate ibintu bya TV so nyowe ninyenda kugambira abantu mazima ngwitwe ebi bya stores by'ibinyama ebisisikire ebipa kutoko n'abakooperating stores ezo bamanye muno bazoparatinga irigare ito turukuzumanya abarisa n'abashubuze batandikire kureba nebisiori ahanshongeji polisi n'ekintu cy'umurongo yayekaza yabone ya tarot box 1 yazibende kugenda n'iki cyargo 2 entezino ziri kugenda zabazine empapura zigamba hoki zirukuzishura ejo ngo muri yo umutegateka kongegize wegero n'igiragambira nebutu umuntu wagwiza umupolisi bamuheza akakwamweza niterisho entenirabo abo members bamwe bari kugira ngo basubize bente kabashuma nangwa especially bajyamo n'abashuma bonka harimo ababi n'abarundi kandi cyaturekeye koronga abebembezi babo bakubasa kubata tebekana n'umutsere akantu twatanise n'abebembezi wa government
hariho n'akakuma karikutungwa abashubuzi abarikushubura ente zirwire ekiriyo nikiita omutindo gw'okushubura ente omu disitulikiti ya Kiruhura. Ziraba checkpoints neziraba tendara aziyaho sente agaruka zirikura kandi namangu eshazagize zarengere. So leaders nikibakwataho mukwata abantu aba mbemereze mubacekinge ente ate enyama bagitwara umukani amabagiro bagateira mu maka g'abantu mu security n'abashaba kumara mutakwenda ngo shange twahabine mukwate ebintu ebi abo kubana mu manyaho biri abarisha bingi tebakuratira mitendere jwe nagamba hayiguru no shangaine ainente ayatine na baruha yone iri kugigamba we ari kugira ngo entakagerishiza akajyoza so ashikire kugitambuza abo kuba neye ikintu kiba kigwira abo kubente yanetambula nejanjaze cyo kubanza endwala. Owa hati distrikti ya Kiruhura nerondo umuringo gwo kumaraho ubushuma bw'amatungo betu gucubaburire. Gasha kwa Paulo turiyamureba. Webare po turiyamureba ebyamagara mu district ya Ryantonde byakangaratete abwembaza imice omarwaro kandi Arkasambya Health Center ya Kana irware rukura mu district tibine kajuka bafu kandi nibagira ngo embera netinsiriza. Abatura na munongo abarukurugo mugombora ya Ryantonde ruro na Kaliro nibagira ngo ibura ryo buhereza omarwaro ragaryo mbyanga byabo nigacwenteje. Ebibazi nimice ebibazi netwata kubi omwe wagenda omusawa kweshanya konka wawashikire onare mazi musikere yakari Nosanga namba sabatu mucyala kalina kabakulende mu byonna kaina meters nga 3 kunya yemochale yedwaliro elya Ryantonde ngalifala ekwese kwa district 3 ekoba kwa semba Kiruhura ya Rengo ne yakari newebuza abaka tibaba kintu ngekyo government keri kutukorera ebintu waza kubitunga niganyena kagabatunji bagamba Payasimani Garhanga oguno muhwezi wa mukuru w'ebyamagaro mu district ya Ryantonde kandi ogunasima government abo kubahereze mbazi nkonkani mice wageragera sana districts ezetorire Ryantonde kandi ziri kutunga obuhereza ahirwaro ndyormo hatuburemeza y'ibukira kuba ni ahananga ahakora procurement plan hatkora kuba otebenkanise kubi wayere meetinga wabota utetegerize okuwanoza kusaba no basa kusaba mbazi kumwe icyo tukacana n'ikisho no saba mbazi kumwe kunkosa ngo mbazi kumwe buri expensive enshonge zona zimanyirwe ompamwe mbesimbireho babene barondo bushaki cyo mbyangebi mucyarishimiye kubera umufurije umuntu yafa bakamutamu kuri yo mufurije bakamushweka embwane zirya ki emitumbi twine mibazi marwaro na yeru wabongo chairman wapato waronde bomuntu wa wansi dara uno mwana wa enara emukizibuki ekikoreka ngo ababante mbuto zikarga zija zataho muto Sande William ahabwa agacenjwire Bare Sande William Arse Kaboyo ol minister w'enshonga za Rwenzori Ruwero Triangle ahamze ngo government eriyoneza kombeka ekikari cyo mutsinga wa Rwenzori His Majesty Charles Wesley Mumbere irimangoma ekikari eki kikashenywa omwaka gw'2016 ubwo amahego businga garwanagana n'amahe gihanga. Minister Aris Kaboyo, Minister w'enshonga za Rwenzori Ruwero Triangle, agambire bo bwabiri nabuganaho bankazirwanaho abarkwegitira mu kibina cya Rwenzori Development Association abebembezi korwa mu busingwa bwa Rwenzori n'abakurukurwa mu district ya Kasese. Urukiko rugukirwaho n'enganzi y'obusinga bwa Rwenzori Benson Kure. The issue of the palace, this cabinet you see here, we almost operate from our homes because we have no office. We have no office space. So the palace issue, the residence of His Majesty, both in Kasese and in Kampala, the Kazini Hotel promise, the transport of Omulembera, or the Prime Minister Nyabaole, all these are still at stake. David Zanaro Kwambeka palace plans are underway. Nacho chirioni chikorwaho. Echo kuisha, echo kuronde sente zo kombeka palace kujigarraho kujidabura nacho chiriho
hotel president akayikirisana n'omusinga ngunaza kujugura yo kureta income omu palace. Ogwasimire government ahabwo kutwara omusinga mu ihanga rya Take okutungirayo obujanjabi. And to thank government and to thank His Excellency the President and request you to take our message that we are very grateful at the Kingdom for His Excellency the President taking His Majesty Omusinga for medication, and he has come back when he is in good spirit and ready and strong enough to work for the Kingdom. No wanza hare chairman wa bankazi rwanaho yorekero kwatwa wabwa government okuchereza sente zabo zakasimo konkwa minister abahamize ngo sente ezo ziriyo nezija nere bakasaba ende mukoro wenda obere president utaba veteran aba bakazero tikibwa mubonze myaka 20 bari no makisoke mubawunza obuturuku esibawete manyumba sibawete malema sibawete beriria habarerera ko bukoloni abasanga bari korachi ibari bafundikirie mere munabwire obuhoro buno munabwire bukari mubere abantu abo esente government ezine ezokushashura akasimo konka tukatutegereze namba yabo abarikwe enamba yanyu yona kwayo kandi tutegereze okutunga esente zona akasimo mu office ya prime minister katwire nkagera mu ebisubu abo kubani bashohoza kasente kache bakatweka kasese bakatweka ruwero bakatweka nakaseke. Godfrey Kabyanga Minister w'ebyakanyabwenge no kwaburi hanga na woshiro mu rukiko orashabira barwetabiremo okwetebekaniza karura karukuza kuterwa kwezoko no kwagira government ya NRM. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi. Webade Gilbert Muhanguzi twaza kumuraho abicweka ejo kubanza ndugaka nicweke cya kabiri. Agarukura taho Relaxing cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Government etankire kwereza sako za myoga miliyoni 20 mu kikuku. Zo sako zona ziqualifying kufuna sente zinde miliyoni 22. Are you in panic or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazira Red Tonic, you will put out your red moments. And with Kazira Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazira Red Tonic and Kazira Power Tonic, the natural organic products. Kazira Power Tonic made from netoti, ginger, grapes, and honey. Kazira Red Tonic made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ayi barukereza breakfast, gakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai y'amate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamuka gazihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, embondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey, manya bino buraro burungi bwo murembe. Beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City, breakfast ne yabusha, bine rooms is self contained, DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe, pool table, sauna na steam bath, hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City, wahingura kache aha Vision Empire, orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight
hoteli Rukungiri ebirukukiraho tera noti mushanje mwenda 18 58 38 ninga noti mushanje noti mukaga 36 kuri kubujwire je turkwitaga no kugamba aba original garments bari sebintu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe za kajoya denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts nunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwarugo kubanza rumunamba ya kana noti mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na noti mshanju note emwe mshanju mukaga note Nyeri kugenda. Yakweha utamuyo mu mudu nokora ekikire wanyompenkoni noshumura kushemererwa urunuzi na nobusinje noenda kuchambuka mpenkoni Ngenda yakintu cyo kunyura cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova nari cyo kutebunzwe ngashimye de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi tirasi muzitezi mpenkoni wakinkorire waliyo chairman kukale obwe turukwirira kutera karuru 2026 twena tutera yo wereka buta 7 ahabwa mukuru wihanga ahabukuba nuwaresiro businjo mwihanga atungwire byo bwegese yamagara hamwe n'entasi 2015 byo kukubanza 2026 tera yo wereka buta 7 chebera basi burihoragirebe hona 7 abase kukumebe byona ebyakozweho hamwe n'ibikuza kubaho omucanje cyo kwije protecting the game Munya Uganda 2015 byo kubanza 2026 tera wereka buta 7 tubaburwa nitubendeza kutera karuru ko businge Bitu bashura ba Allen Interiors and Designing Hardware abantu bakafuruba interior designing mu rurenge rw'izoba orino ningano ngundiza makagawe hoteli amashomero ningashi business yawe Staya yotungira amataraga chandelier agarika wa okashangura burayi singizo murimbe tayiro zabushika wallpapers za toilet sheets dressing tables na millers shower mixers jacuzzi za curtain water heaters tap mixers door locks carpets n'ibindi bingi kandi baguza kamwe hamwe no kushura bashango mu Mbarara City akikinya Bongo Street hina gate ya basfaka ahuzurukutahira esumu noto mshanju ibiri anani ibiri aburi na mshanju 93 manager wakitwa wa ko kama tumukidara kabataka jiremu MC takiziri DJ achumuna nawe ngebyoma tukurisha shankibiri bantu bari tugomza tumwetwatisha twata amashamsha zibe shamsha tikizangu okushara keke ni shamsha nizeze nyine byo ni shara keke tukaza kunyumba na wapenzi yona nesente konga tanyire mbogo nikushecherera nikuteganisa wenda ni mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayiba mbere korera ayimukama wanje kameshara zanje namashemerwa minji nitutabarusi ababona abatungira visas kandi tumanyisa abantu mwena ngwene yitu tugishazire okusya hari miliyoni 2.9 byona bihwire korra chai cyenyonyi Dubai turire Christmas muri Dubai Hayes recruitment experts yabaretera interviews za aircraft cleaners cargo handlers security guards warehouse workers waiters na waitresses orwakashatu 210 okwikomene aha chai kacheka shahibiri zakasheshe reka turi Christmas muri Dubai okwehanisa no kwabusha ninga free registration aha mermo yona aha mataji gabo gona esimu not mushanju ina not rukumi ninga not mushanju ina itani tano hamwe na not mushanju ina not emwe ibiri ishatu
ina itano mukaga kuri mucho wararotekatekera habyo komeka je no Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite obwa hata bafurikire kimwe bakaruga ahagaraji street no bashanga Makanising Street akizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo bogoma eri kushangwa Victor Bwana Road washumira ahavanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatarika Makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotairs nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tire adhesive erukusiba tires empango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji shaka mubwinji transport eruho washika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no kutandu bata n'amakuru government ya Uganda okora microfinance support center etandikire okuhereza miliyoni 20 za sako z'emyoga mu district ya Kikube ezizi yose za sako zone zirimu hamwe nezo ezaganyirwe miliyoni 30 ezabanduze kugabwa. Programu y'emyoga ekatandika government omwaka gw'2019 cyo kubingogoro omucaka kagana munana arigana omakana munonga garu kwinjiro kurya konka tadewa kugazibwo kurwa microfinance support center nagira ngo government etandikire gaba miliyoni 20 omusako zone z'emyogo mu district ya Kikube sako zifune miliyoni 2 ziri sako zona eziri mu district ezahandikisibwa ebimu habintu ebikurorwaho abasako zino kufuna sente kwetaga kurant sako eri active ezimuzi bana certificate zaho ireho so nituziyambaho niziganga kujya certificate zazo so mu sako zimunana zifunire additional 20 million bateketi kikumara ngenda kulibata buli sako conducting AGMs so that abantu tugaruke mu kubegesa program yaitu y'emyoga okugaba sente zikurangirirwa mushomo gutebekanisibwa ba team ya Bunyore Myoga Missionaries Mobilization Team okugenderera kushomesa no kwimisa sako z'emyogo mu district ya Kikube so sako zona ziqualifying kufuna sente zine miliyoni 22 engumu ezikuyukaniza kurunga emirimo yazo zineza straight away zibuziku bazisabire kandi zikyali encheke nazo tukuziha kandi ntongera kuzibangura no kuzisomesa obungenze nindi bata ebitweke bikwahukana Mbarara Potro Kampala nyakira nikisemera okuba sente zino niko mwoga kusobole gendo maisi omugandi makuru minister wihanga buje sente kandi mishenjero wa Rwanda Eastern Secretary zenkora ya government ya PDM ya izagaruko mishenjero abire na shero bishagiki umurubare town council na hamhabo town council mu district ya Rwanda PDM umuruko gwashitojo twayisamu esente ziraika miliyoni 300 ngeno kutandika no kwamshana turenda ku PDM ha miliyoni 100 sta miliyoni 15 okugira ngo abo ba leaders nashobeza bataratunga harezigana nabo babasa kugira kibatuna aha nshonga y'ibura ry'emirimo minister Musasi zinajya government inentebe kanisa kukirwanisa kurabiro mu kongera amakorero emirimo yaraha bona abakozi ba government n'emitwara na munana ngeno president na NRM government ejereza munonga kura factories kugira abana batunge emirimo na hati turi kuraganisa muturaze gukomeza muturombeka factories ngeno ngakunu Rwanda president yamazire kutubonera investor wo kumbeka factory ya Iron Ore district ya Rwanda ekira tuma turashaba karuka president Museveni net government ya NRM ayi president Museveni arebembera niyo government omusiyona era kwatire sente
ekaziye mukibaleta government coffers ningasho mu bicho bya government ekazileta amuntu wa bulijo ekyo kikabagaho omusiyoni abatura bitwagamba nabo bayoreka bimwe barikwenda bebembezi babo babakorera umucanga government cyane kubanza kutukorera muri gona n'inkuto koko riko abari ko ruguru kuto gwa bunyonyezi tuzakagara amabazo zakozemo konka ya mu buhereza burunje bibonire turaturije ibizibe bitwinene ry'amezi n'inkuto n'amashangarazi amakuru agashaka Ambrose Nwagaba Bakatoto na Nelson Ahimsiwe mwebare abanyamakuru bitu abaturo mu wodi ya Chempsy East na West muri Shuku Town Council Shema District ibetomboita ahabwo buhereza bubi abantu bagira babebembezi babo tubabafireho no barabe nabamanya okugumirwa okubakurabamo bagambire ibi o Professor Ephraim Kamuntabire na Rondo Bushagico mu cyanga cyabo Ihantu bakagamba biyabwe akatereza abana bakire mu tapinye ne yonka deka tika kula ari nyabare gihona data pranka kalika dapa ngo basorera bakabumwako abantu bakabumwako ngo bareba bakavuga ngire tibine mashanyarazi none kushabe bintebe abebembezi ba Shukta Council bagira ngo government kabarga wonka hati nibefonka abana bembata yera tukaba mazima emyaka 5 yo ehwire tuzuya mute eloneza kwa exreta agaraba tukize bikanga basizamwe Joseph Tanyigira bikanga ngonya wiyo kutomu karuru transforma yiteriye kacwekaho omrobice abukwe ntumambu twineyo abatujwekire ko bwato baracu bazize professor katwikumira abarukure songore cya National Water and Sewerage Corporation baraganise kubahwero kutunganiza namwe ngomya yeshozi ngaira shanje cyabya cihara na mutukura abobona nzakubateka wamizi omutwena ubiro bari kubi naroba birataka giye abo bakamizi okuruga cyarwera bakaba bakaderiro abantu bashuku mbero mu kakabareze ajo nasida baleya bale kwagiyao estigarire okio takaisekanire kwenda enare moye Meya wa Shukta Council Boaz Bizira na Nixon bantu bakwasibwa moga go kwandika makagari kwenda misi hamwe n'amashanyarazi amakuru agashaka Michael Atwakire bare Michael Atwakire warukubura 2012 okuhika kutera karuru kabona abatura omu district yambara bashabirwa kwenyigira omu kutera karuraka ombwire bwo kutekateka ngo barakagira basinjire Okushaboku khairwayoroida twinamjuni okwatire NRM bendera ahantebe yo mnyeshenjero kazi wa district ya Mbara obwabeire na Shadji Homureb Shete Ward hamwe na Rentojo Ward omurubwiz wera Rutuma Town Council abamwe bagira ngo roida naye hunamire naye humure kwa karuka hwire nabashaba akaruka kabire aka President Museveni wa angu kahwire President Museveni na katika apana mujende mukatere murego kubakabara mumanye President Museveni yakasinjire ningaroida yakasinjire ogu yerekero kwataho aharyabo abarukujena bashisha bagenzi babo no kubaganisamwe abantu mu mashaza enganda hamwe n'amadini Minister Matembe ngwaze kumpera Minister Matembe takunzara mwena abantu basakura kali mhara wawe aliyo abantu omuhere omujube ebitagenda mwero ruhangana izakumiwo mugisha tara kumuhe wenyine akabashaba twahiriro twarebero sajera sta akaruni mwagatire
abatura bamusimira byabakoreye kandi ne bamushabire urubuto rwa akatoma mishenyi turutomu district wija kwa watandike imbuto ya mishenyi wagisiya mishenyi y'ishomero bakwirukanze ubwo kataragasa ngo koraze no kutumizamu wene bakakwirukanze ngo utajikora hatekanzire kandi tawangaso twine kasenge aho kuzamu katagiye ibyo kuraze madama wo idijo abantu bakaterwa rayina yamane heketi akararga hakasangira umuntu ubona uzumparanye ukuziranzira y'icyo muri cyo buri akaruko kutora n'abanyeshenjero hamwe na president nukayija kutwerwa 2015 ebyo kwezoko gashakwa Aiden Bataringaye webare Aiden Bataringaye twasagaruka tumureho tugaruka Nono mwanya kwa kumuro oguruma businge kandi uguboniro muri Mbarara City Summit Gold Hotel ni toburaro bamurembe buri cenge kino mu DSTV intercom na wifi tuneza cottages za gardens impango izokora mu amajenyi agaburikika oine business meeting leta abantu bawe conference hall tune restaurant ekutebekanse ebyo kurya ebyabura muringo rero cyaka kuciringa bine bara erimo ecyo kunywe cyekika cyona ecyo rukwenda ebyo kwerinda byitu bicebembire bindi byona okubukinga tera mushanzu 5 makumyabiri kinana na mukaga ashatu na mukaga tusanje azungine nakatare akasozi kabiharwe muri Mbarara City Oino mukoronke mbaga yo kugitwa ukwinjira graduation oksima enjiko za AGM nene kuri ndizo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa acombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street muri Mbarara City ukumanya biri kukiraho tera noti mushanje mukaga hatano ni 5 chenda na mwenda ananeina tina events nito twengo muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe Grandma Child Care Nursery and Primary School abari kushangwa rwagati ya town Mbarara Buchunku Road ahashungine na Baspaka geti erikuza kabare bakwinire obuhereza bwo mutano nibakira abana okurga umudekeya okika happy 5 kandi nibakira abana bo ababazire babo bari kubanabaza omonjendo okweza eshaha ezorkwenda okurga orwo kubanza okusya Sunday bine bouncing castles swimming pool ebyehubo hamwe n'obuhumuro burungi transport y'abana eriho bine CCTV cameras ahabwa security ese muri note mushanje note atano na mukaga 20 na mushanje katochi ino bunuzi bwayo katochi ega mutino katochi okurugerizo babantu banje tibargaruka kugire nakwa mutima ryaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisa echa katochi mukume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi kenya mutindo katochi ina chama chayo muhute katochi ya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover ne kugwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho rya mjungu nsako yakuretera umucako kwenda mu kazano kandi ukasimbura ibihembo nyamwinji bwanyuma yo kubika kumara imyezi 3 tari hayo bika kutandikira imitwari 10 osingure ibihembe biri mente ibihembe bindi birimo za water tanks smartphones embuzi emfariso za brandidi engoko n'ekiteretse nyamurungi kandi kusingura na AGM ubwinji bwo mukonje gure niko n'imica yawe yo kusingura ereyongera rya mujungu sako bino buhereza bwa business loans school fees loan agriculture loan
smartphones bodaboda n'izindi nyinji. Rya Mujungu Sako irashangwa rya Mujungu Nyakasharara Kaharo muri Kabare kandi n'amataji muri Haraka mwezi gwa matunguru Kigonji Kabare Rubaya hari rya Karimira Rubanda na Rwento tungamo esimu no tumuchaje muchaje ibiri anana muchaje atana nkaga na mwenda. From the lush highlands of Ankole, Uganda, where the earth and the air nurture every seed, comes a coffee like no other. Each bean is carefully grown and handpicked by rural farmers, sustaining the land and empowering our communities. At Ankole Coffee Producers Cooperative Union, SCPCU, we bring you the perfect roasted coffee cup in a meticulous process. From the roastery to your cup with a bold, aromatic, smooth taste. As you savor our finest flavors, our farmers and youth are empowered by SCPCU's community initiatives. Taste the difference of Ankole Coffee, a naturally bold product of SCPCU. For more info, call 800 300 533. Obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanchi eya kitaka. Lanchi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku motoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo. Lanchi eno erungi ya buli kimu. Lanchi bwe bulamu. Okusinziira ku lanchi ez'enjawulo enkumuli tulina ku Global Paint ye lanchi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owa zisiringi. Weefunira lanchi ya Global okuhalira n'emikubi okumpi. Global Paint, a reliable product. The Antode School of Nursing and Midwifery Bwena abahereza senior ya kanane ya mukaaga kwisha kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarusa na lab technology omweje rukwenda omwanya oshemere ko kiro kubana n'urujungu hamwe n'ibya science iwe rukwenda kushoma diploma oshemere kubona certificate of nursing na midwifery kandi omazire myaka ebiro mfield burumweje na habwisha kushoma amashomo ga technology kumwaje no mugisha go kuhakanara nka scanning na sonography, lab technologies, business na vocational skills nabyo bitakwibiri. Bursaries zichiruho mujirobwi. Eishomero nirishangwa rya Ntonde harugutorwa Kampala kandi kumayibiri kukiraho terano tumushanju 8 mukaga nashanju 3 nashanju 5 ashatu na amazina ganje mutero kasi ngaki ko Kirundo district nyenda ni ngora tukosa amashanyarazi aga fresh ngatuyamba fresh ora itiyambere munoga amashanyarazi gabo gatunga buzubu mbije bagatereza batatuyose Mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyi n'amaka abamabara na za hoteli tungasora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagarusa n'ikiri kusisikara aho gabucha free ebiro kukira hotera noti munana noti ashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha your way to Morocco with Uganda Grains and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100*0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Grains and MTN. Together, our fire is unstoppable. Fire! MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Western Kore barete menyeto na beji okwijo mu kiterane cyo mu rundi gwi 17 kandi kero munana kwese kubanza okikipine bibiri kwese kubanza inkumi birabeda mukaga pakashozi kera nyanji kandi mugambi mukuru ni Bishop Wayito Mukundwa right Reverend Johnson Philip hamwe na Mama Joy abagambi kukaze very Reverend Canon Dr. Rebecca Nyekenye Reverend Canon Dr. Duncan Smugunya Reverend John Musalako Reverend Koboy Emmanuel Reverend Isaiah Rinetwe Dr. Edison Mexico Mrs. Edina Natweta Kranima Kajinda Yusuwaka Haryaba Wija no mufariso urahereze mitware biri netweka wijo tina mufariso urahereze mitware na hajaba huneka kasemipira ukure tintalanta simu yoterane ergo mefeso eshura ya kabiri urunyiri rw'ikumi no gusyar rw'ikumi na mushanju teresi mogame na yusu waka 0 mushanju 0 mukaga mukaga ne 3 kinana na 4 mushanju ne 5
Bumbire Secondary School Day and Boarding icanga Bumbire Bushenyi District ekwiniro bwegese burungi kandi bwo mutindo gwa higuru binabashomesa batendekirweje abeji nibahikira hidara higuru buri mwaka nirimwo mashomero agari kwijagembire Bushenyi District. Bumbire Secondary School ine library na laboratory na computer lab zikwemarira habwa beji kandi zirya mutindo gwa ministry yebyo bwegese. Bumbire Secondary School ehandikise na ministry yebyo bwegese bini neb center number emyanya kiriho okurwa musinya yo kubanza okwiko musinya yakana 2026 kumanye biri kukiraho tera note mushanje bibiri atatu na mwenda 21 23 ugambe na director Mr. Barahuka Denning. Namakuru chairman wa NRM omurimbara yashaba abatezi bakaruru okwetaba mu karuru k'emichenjano ombyanga byabo yahamya nk'uko abahagizi bwa NRM bweyonjire omuri Kampala ahabwe birungi ebikozwe government nabyo ebikuza kukorwa. Mukuru w'ekibiina kya NRM ahabwambara district Prosper Heise yashaba abatezi bakaruru okwetantara kwetaba omuviyo ombwire bw'akaruru ombyanga byabo kandi stada kuzomu kwenda kutabura karuru okabona kutabura karuru wotari munyamuja bakwata togoriyo nakusindika ngo tabura karuru we naza gumayo mu special nibo leaders ababo nika yagirebere deni bonabonero mu cyome kayawe bonabone abantu bawe babonabone niyo bonabone kandi woriyo nakusindika ariyo musingi ukona nashaba abatezi okwetantara mbozona ezigenderiro kutegana obusinge oburyo mwihanga ekina nishaba twinasize mukaruko businge stere twikirize ngo akaruru hinarasinge kandi hinarasingwe orasingwa ikirize orasinge ajaguze yaba naganira n'abanyamakuru ahari Arclight Estate muri Kampala Kulgira Harutese obuhagizi bwa NRM bweyonjire muri Kampala ahabwe birungi bikozwe government omucangeki haryoru abantu bageruzo kumanya ngo umuntu bakwasa kwesiga ahabwa president mu Uganda no bakumanya kandi aine cyakora ibihange so nana obusinge butwine twantwenda tugumuzemo abantu bakireba zigagumza na president w'Ekaguta yashaba abantu bona abari muri Kampala okwakira president w'Ekaguta Museveni orukuza kuronda y'obushagici esabiter kwija gasha kwa Jimmy Mhumza Jimmy tugumiza munamakuru abemezi b'ekibiina kya NRM mu district ya Bushenyi borekero kwerarikira bw'enshonga y'abahagizi ab'ekibiina kya NRM abari kugira ngo tibaratere karuru ka president ngo abo kuba omuntu wabo Museveni yasingire. Abembezi b'ekibiina kya NRM omu district ya Bushenyi borekero kwerarikira ab'enshonga y'abahagizi b'ekibiina okugira ngo tibaratere karuru ka president Museveni ngo abo kuba yasingire. Shangire ngo abantu tabakutera karuru bino muzego kuma muryango cya Museveni cyagize kita bakiyebiri kuna yakano kutera bona bagomba na munonga abamwe bakuzere bari mu kutera abakabiri abanyarubeze buri umwazo muce haditwe muzei twaza kunalyo na neski twaza twire kasura mweza abantu abarateka bazatraininga na bendagano bagambira ebi barakutongoza kondera president Museveni akaruru enjo handijo n'ekigendero wacho kwenda ngo ahiwe bucweka kinana harigana omuntu wena kunyanga anyanjere ki muzee wanje nowe yabire ari assistant wa Rafael Magezi omugaruke arakuruka ko ahizo witu Magezi araroka turambire agayoka yaroka National tekizar kumorwenda nshanju neshati ahubwo abanyabari mari mtakatifu kanisa mwendo kwa
Omugandi abatura mu district ya Mitoma na munongo mugombora kabira hamwe na kabira tauna kanso borekero kwetumbwita aho enshonga y'ubufa babgambira kwa sebera NRM abakazi ba Mitoma Rebecca Charampe na Manya abiri na Ronda Karuru umurakabira abantu umuyiza kubahikamu aho kubecho cyucizo cyo cy'intebe amadara katera hansi itoguma kunuya tureba iguru tinde chitabye sende singa kana ngenda ku cheka cheka miliyoni 5 na mwenda hari miliyoni 20 zo kurabara bo mwishaza hari miliyoni mushanje n'icweka n'utundi tuntu za town service madam izo sente zo kumsya nuza kuzitukoze sizota abo kubezo tumushara gwawe abatura nibagira ngo nohereza no butambura kaso mu district yabo amarwariro gitu embazi te kumara nebere micheke abakara kanso mayanga rehe eze kumbara zerire akando shango bude mbazi yaba micheke mishanya kwa riba guru akankaka mwachitura mashanyarazi takakashira amizi kutinanga ahaba kaka ari kugaruka menshonga z'abatura Rebecca Charampe araganisha kwemeza enshonga z'abantu myanga omuntu waburisha ryo nakusomparamenti ahabwa amani ganyu kandi uko omuntu waburisha nasa kumanimwe akuba amani ganje ko amani ganyu nimwe mumpira mani ubwo bembeza buno omusizo no kugira ngo umukega kwesharamu amanya ngo obushobozi nimwe mu gasha kwa Abraham Muganzi Abraham Muganzi twazagaruka tuzomuka humuro tuyishe n'amakuru agevye muzano. St. John College of Health Sciences, located in Rashamile Town Council, Ntungamo District, offers certificates in midwifery and nursing courses. Certificates run for 2.5 years respectively. The school has graduated a series of nurses since inception in 2009. Students are recruited after O-level and A-level, basing on having passed sciences at O-level. The school has a well-stocked library and laboratory, qualified staff, and the environment is very conducive for study. Come study at St. John College of Health Sciences and you will never regret. Call 0788 42 0323 or 0776 99 07 17 for details. St. John College of Health Sciences, a healthy body, a healthy mind. Empowering girls of today and tomorrow. Welcome to Chivura Girls Secondary School, the premier girls secondary school located in the heart of Ivanda town near the Diocese of Northwest Ankole Ivanda. On the foundation of the Anglican faith, our school offers a supportive and inclusive learning environment where girls can grow, explore, and discover their full potential. From academics to arts, sports to leadership, we provide a holistic education that prepares our girls for success in all aspects of life. Apply now and empower her to become the woman of substance she is meant to be. With courage, we march to progress. Contact 077 693 1113. Your way to Morocco with Uganda Grains and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100*0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Grains and MTN. Together, our fire is unstoppable. Fire! MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. St. Michael High School Rugazi ni ishomero rirungi iryo mutino kandi riri kwesimiza ni ishomero rya gavumenti hasi ya USE ryamusinzire gwekerezia nerya dena boarding niryakira bojo nabishiki nirishomesa science na art
Maths on a level. Bine library yo mutindo, computer lab ninunji eri mubuli kimwe. Classrooms ezikumana kandi zo mutindo. Nibashomesa bari nkora nka curriculum ensya okweri kwegesa. Bine projects nkorutoche okulise muzi empunu kandi ombyemizano tinori kubingana a district. Abashomesa batendekirweje ebishere byishomero nibibasibwa. Bashanje rugazi rubizi ninga baterera simu. Not mushanje 2 kinana na munana 22 makumyashatu. Twegiteho ha program yari bahindukire ahita rwanda twegesa okuwa kubasa kushikirize biroto byawe. Kandi katika uza kushwera na habasa kubana bagako mwikuru aineke mani in expectations zina mukana abana ekeye kumushisha Abantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunga cyo barakwenda. Itu ntwa twamugereza. Excuse me, sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwona huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds the contempt. Headmaster yihayoruka. Very good folk. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya school fees bura ukabano yigomba kushoma kintu profession cye wabino ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakaba barashomeza bitwa bari mpari ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte baraberemu kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikirize biroto byawe ranga kandi tumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagamba ki reba hindujire nebero ho bursande shahi naze ciro aha TV West Hong. Agebyemzano timu y'echaro ya Kajuiga niye hangwire mpaka zompira gwebigere eza Mwele Cup mu Toma bwanyuma yo kusinga ya Chirambi na goli 2 aryemwe omuzaka marizo empakezi zibira chai ijumo kandi zikatebwaho abarezi benji zibire ziri ezo mu 2016 ziri kutebekanisibuga Kanjuiga kusingura Mwele Cup sinje ya Chirambi na goli bagiye muzaka marizo okuba timu yakabro twari ndebwa hamwe n'icyo kuganya cyoncho cyente umwaka uguhwire mu myaka 16 y'empakezi zimazire nzinda empakezi nizitebekana kumpaka bakanjuiga bamwesije Innocent Mwere kandi Alex Karitundo bira ry'umugenyi mukuru araganisize gukora bishaye byo mipira bena amuna kumbe katimu ya district ya Ntoma omunsi yona ebinte kubasa kwiyahwibura ryemerumo mu sports na music omunsi yona twababagiye twena kuturugaha akidiko ntuzo mu kibanda omuzano mwe wa premier na shashura president na cabinet omuzano mitoma tutukuza kumantu sasa akoboko ntuza kitukumu ntuza kabare tani yitu yo costing chikangu mwami Karitunde echo no chubazi nyowe nkwini yakanyimbi twagere bolinga bolinga changu twakore abasingire bahirwe midara hamwe n'ente bahirwe umutakadira sasimwe hamwe n'icyo bagati yo kujabuza umugandi timu ya Nyabwina ni yasingire mpaka z'umupira gw'ebigereza Abdulatif Cup izapireka umwaka Mashero Kashema Nyakaza chaino mupira na kufuntula kipa nagamba zemumpowenze Nyabwine singire ya Nyakaje na Gora mukagari 5 mu kusumana na za penalty omuzaka marize zibira acha imashiruka
Edison w'amanyobira ryo mugenyo mukora kuri kwasa bahanguze biconjo aza mutareba na kubinguruho mu rwende chikopo ninga mu rwende mbuzi nikirungi munonga kushanga ngo kwihaye tutandikire nubwo ebisoroko biri kubamu konka at least twaika our finals abwa TV West and Aloysius byamukama webale Aloysius byamukama timu ya Panama wade sinjira ya nyongo omumpakeza Kenya Cup ezibire zitebekanisibwe omu district ya Ntungamo impaka ezibire zigendera kutungura entaranta z'eminyeto impaka za Kenya Cup zibire zitebekanisibwa mu rwa kabiri timu ya Panama na nyongo zinzo zibire zibwe mu final ecweka cyo kubanza chfiri hatine timu tungire goro bito mu cweka cya kabiri timu zombi zitungire gore marimwe nuko kuzomkusumira penalty aho hana mesingire katware chikopo habiro no mzana hagati y'abana maboda boda kandi abasingira abanyongozi boda boda emizane ndijo erimo kwiruka okufukana okuhata okunyura mugoye kandi no kurya ubwo abasingira bahirwe biconjo kurwo mutebekanisa David Bukenya yatwa generire kutagetinga ibintu n'ibinyeto byinji tubashanga ibintu byabe twongera kubereza message ya NRM kwatanisa nungi hagati yeje mu rukebiri abwensho gatwine n'ibinyeto byinji no kushanga ibyo gukora ushangane tambura bamwe etine ikikujikipinga business so tukajya ngo ntabasha amategeko emizano keje ahandi muri kamwenje timu ya Bishops FC eshengwiri amikora gore mwaro bisha okutare chikopo chempa kazabura mu cup omumpakezanirwa chekanse ya mabare nkoma timu mukaga nzo zibirenza yahaya na Rechkopo kandi Minister Frank Tumwebaze na washyikiraho haraganise gumana bakwatiraho cyo kubanza imizano y'icyo magara gitu so cyo kubanza nicyo kugana yusi abarenga kitambiro kwa Christmas tukuna inzi yarga kare sinekira kwanja za komero mu etashire timu yanje yabasabane singo abamana twakoze experience twatekamo bodaza basisire motoka za basisire shukare yongere utakora physical activity so ene ntusima abana bamwe bara kugera sima bara kana shimiro kurra ngo beyond emizano mwine bibina byo kwetungura abasinguzi bahirwe biconce birume chikopo n'imdari ndi antatundana abanyamakuru betu amakuru ago ngo gahendera agacinshire agutwatwinire ekireke tukusima mnonga yugumira nitwe Serena nwamanya murari kuronje Nebimanywe mbeba tabajuka mbera tabajuka otaferwa tabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi era ni watemba basa inakutia onesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu ebikwasira hamaka no kwakwasa rwanza kutundizibwa okwereza
zo mbashwerine hamwe n'ibindi binji ebituri kuvuga no mu makagayito kwata umuhanda ukatwa bajya kwa gifite n'ikaze n'ingane cisha no mukazi bambe aro mukazi ari kuntu ukicaye takuzagaraka no mawe imbase kwata kasho mukeka gw'abajenyana ukora ho nanye nikuza cyangwa mumeza cyane ende no shamba kuna nataka kata na byama unakora mushango iwe shono stama mukeka ugaruko stamina ntebe irone box kireka nonda kufota rwiri omuzanogu nugubaga uruhobo rwa mukaga na sande shayisha tuzekiro kandi gwishaga mu kubanza no kabiri shamwe na nishwe kazi Porogaramu y'iki obuhabuzi bw'omuzire n'ubwetagwa namwe nugumisa amaza hishomero ubagambira to mukasente bari no bazireta n'inshakari kandi niwe wishatse to kureba kuwangambira twabagana kuwangambira rero kusasa kureba ngo ikizuba kandi cyahwa bino hatutera makashani kubavuga wenga benzero bwiruburi kikakuretera ubufiki kikakuretera umwaga nanye kikandetera bitekatekwe bindi ngakutekatekera kubi Deta mukazi nakujara mu mpendekero bwiruburi nonga ngako kumugambire ugumongambire leta aho kamamagara humura nyinshakare sente kandi kanitwenda kuzira nyinshakare sirwo buzima hati iwe cyenkushaba kandi umazimana cyane cyo kumana cyenda ukungambire kutegana nawe ebintwire nikora bitabonire kananye ndondo kundakire kumbura cyanshemeza kureba ngo wakimanya kandi wayetera umufuko mazima koga hatiro zukwete bikanisoza hishomero umura to kuza kushita yetebe kanisora koza hishomero ata bantu nyice cyayi mukashimanye wanyu nani ngushaba ngo ihwe onyereza shakari
nyirukanje ndete yushuka urugendo nywireho kacyayi namazima unka nyenda kugambira mamaga nyenda kugambira icinabire ningashi n'ikimbere nintekateka kugambira kugambira ngambire niwe ngambira reka kunda kugira amatsiko numanya muniyora gumeno ngira yo mushara gone kugura gumeno gushobora banka tunakwitegereza hati buri kwezi umushara kugura gumeno gushobora bakansinzikira message yasimu pa yego niyo raze gumanuza yubwiye kandi kagaruka nkazi plan zono kazi plan sana ni ntombira aha kandi kako ejo rukugambo hamize kingamba hamize panze si okay webale nonga Torozo kuriye ati ukunkira to kumanga nkubita Squad na 15 roko gure izo roko gure yezo Neymar Neymar cyo Squad yaganirwaza nibajumira radio bijumira makuru ati Squad na vuti na ngumye nyinshi wahura sweet kandi kama akunyuma karugu Neymar Kawugara ito Neymar Kawugara Asa ni garo yakoresheje Kami kumbya Ubore tira kugenda ubore tira kuzarishomero Atafasi mukandatize Kawuga Yuko akubaliyo kasi bati Tomana yani Way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100*0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Omzide obuhanguzi n'obutunga washomeseza omwana St Peter's SS Bombo Kalule eryebembera gandi kubangura beji okutunga obuhango bw'omutano aharingo rwasinia kandi barikuhangahangako omurembo guri mu science hamwe na teknolojiya. St Peter's SS Bombo Kalule eyina omwanya gweherire kandi gutebekanisiibwe kwera omweji kukyereza ebigendererwa by'ebyokushoma classes n'impango oburaro bw'omurembe abeji nibarebererwa kurungi nitwebembeza n'okukuza talanta z'abeji omu music dance and drama n'ebyemizano twine ona A-level hani isomo ry'erizoba omwojo n'ingasho akuguce omu kushoma kw'omurembe kuriho hati tushanje mayiro 23 gutora bombo Main Road Tera noti mushanji 53 nkaga nina 28 Bitaze Bombo Kalule esomero ly'omuzira Nehida
Kana we nakajya mu hunama. Kana we hunama. Kari. Korota rwanda kunama. Wena gumiza manora. Kora aruhe nuza kurikira. Kabakagambira kata. Yuma. Ngol kunyeta ngurundugo. Una turukubasa no kumpa katinza kona. Rundugo. Rundugo kunoki. Az ubu watandika kweteza endu ninza kunika ninza kwata okay ni kwata mun hunamira ni kwata mun ibyo mwana birukeho yamawe mwifire cyakupamba Yesu nakugira ngo ibyo mwana biruke Yesu Yesu turkubaza kuri iki ndanywa tinkugira kwe nugira kwe ninga tokugira kwe nugira kwe ninga tokugira kwe nyona kuruma azo ninga tera ninga amina ninga tera ko ningaragaza ningaragaza nugira kwe ninga tokugira kwe Ntwele naka ndikutajichwa ndikunojichwa ni ndikutajichwa ndikujichwa man yama we yaba wandu kono yuka wandu kono wansiga haza jeza ubugambire mukuru jeza ko ubugambire mukuru wa nchuri ubanika yona nchuri ujonde sha kale juja chirumwana hata chota hurire to hurire ngomwana riyo nari to mhurire nkushangaho
akiri umwana atandika ku mucucu